Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te in zavain chibai tha ule voin hi kumsang hi somni le pathum November ninga ani Middle East lam han hoile phot maila Israel le Palestine ho in dona kara ramthan khat in rol te anin nukdoka ramthan khat te anin rol tharboka hetiang kara hian Palestine Hamas ho ten Israel bainan Israel lam hoin rocket an kap chok deu ranga Israel point ground na operation annei tele van borok lamatranga air strike annei tachu topsan lowin war takin an kalpui chun jomek zel ani ramthrang tranga Israel sarkarin sipai te acha tirdan chungchanga hian lungoi lo na lantirin protest nei na mun tam tak awma atlang puin heng protester te hi Muslim sakhobetu ramdanga umte ani hlom ani India Today in report anpek dan chuan Hamas holaka in dona chu Israel hian chumlo chatlawin hakalpui mek zela buaina achuatiratranga achol karukna nimin indria po khan in dona hian ziom lam apanna turom ang sign engma mutur halom lawani antia US Secretary of State Anthony Blinken chuan Arab Foreign Minister te muin diplomatic lampanga in biakna anai puya Washington top official Anthony Blinken hian Nimina Khan Jordan Ram hatlenga Middle East US in atho pui ramdang pangatenen in biakna le meeting poimo tak nei turakal ani Nimin lama kanchan chin thara kanron seitong Khan US President Joe Biden chuan US hian Palestine mi puite tranpuina turin humanitarian aid chu kong hon sakzau deu turin halongen toa Tichuan US Secretary of State Anthony Blinken po hian Israel sarkar nena hian Palestine mi puite tranpuina turle chomdolna tur kong hi zawzo ka honsak turin hangen veboka mase heng ngen na zongjong hi Israel chuan anholta hetianga angen nuwa hian fierce fighting anti mai in dona rap thak le hlom tak mai chu chunzom anitani tin India Today hian han report ani Reporter tranga halan zeldan chuan Israeli sipai thatak tak le ralthum thatak tak tanen Gaza hian beipui han thak le ta hei hi deadly strike tin soihialania amma Gaza Palestinian territory anlo ngai to chin Israel sipai ten anlak to chin huam chunga hian munrang tranga Hamas firfiak poltele Islamic Jihad hote engemozat antom runia hriat ania Tichuan Israel sipai te hian heng anram lak chin chunga hian engtiklai puwa Israel tana boina thlandurang tu Hamas le Islamic Jihad ho te hi then fai tumin deadly strike hi annei ta ani Israel sipai te hian Gaza khopui lian ber Hamas ho te anin kulmukna ber mun Gaza city chu an huala kil tinatranga hualbe vek ani towa Palestinian Health Ministry chuan Israelin van boruakatranga air strike anneite leilam panga ground campaign han kalpui mek po hi laom tak ania mitam takin nimin indria khan nunna han chan bela nunna chan zinga hian Palestine no pang hengemozat antel bokani tin an pungzar leta ani The Independent chuan voin chuma darsom pakhat vela report anpek danin Israeli fighter jet chuan Gaza refugee camp le ache vela strike nain hanon thlok ving thuak thuaka building tam tak ti chiat ania hetianga Israel hian beipui thlak na hi ai warzok ma akalpui chunjam zelawang hian US in Israel nena in dona cholsan lailok tura angen na le anorna zongjong chu engkim halho chamani ti hei hian anem hetani antibok Israel sipai ten hanral thuam tha hanon lek chuaka anthen chin hichu mutla ka manglo kanti don nge amhuna enchian thamjat khopa rap thakin hannoi dara building lian le ropui tak tak te po ache satlia mai nilawa sobrop vek khopin atu sapnel nula voin thlenga hetianga Israel sipai te anche chunjom zelna hian Israel hian anram chunga Hamas hoten Israel mi October nisaria sangkha zalizat mai hanron thana kha chanlet na satlia pek hi antum lawa anthu soito po Hamas ho anvo khana satlia nilawin ti hlotlin tak tak tumin operation hi ankalpui ani The Independent chuan report an pek danin Israeli war plan
anin do thona hlom tak tak mai ta chu tuna hian an cha chuak trana Gaza Strip le a chevel hi tukin jing ma taka khan nasa takin an ron nuaya refugee camp te po nuai tel ania hetianga Israel hian anor chunjam zelani chuan Gaza hian dam kho chuangaina aum lo hrim hrima Hamas sotetan hian hun thra aum don lowa heiwang hian in ka haina hi Hamas sote chuan englai point han pom renga mase Israel chuan an melma Hamas sotenena eng thuthlung ma nei hi an du lova atira tanga an lo puan lok tawngin Hamas ho nuai bo hi an golber ania chuan gol chu an thlen ngai theina turin Israeli Defense Force te hian atulani chuan engma poisak an nei lowani anti Israel hian refugee camp han beina chan chu helai hmuna hian refugee Palestinian raltlan te hi in hum himna tan Hamas sipai te hian an manga chu Israelin ground na operation an nei na le ground offensive zonga hian har satna thlen tu an ni wangin target bi ka nei anita mi somthum pathum lain nunna an chan pha ani The Independent hian report an pek zeldan chuan Washington khopu yatranga Berlin khopu thlangin mun ranga mitam takten nizana khan protest anaya hen protest a hian an phut ber chu Israel hian chople chilin in ka haina ceasefire agreement hi pom turin an phutani antia mase hei hi Israel chuan anol thu apung hala Palestine Hamas hotanen hian eng thuthlung ma kan siam don lova engin ka haina ma puan ani don heklawani tin Israel chuan an pongzui le ta boka Israel hian hei chau hi andu tok lawa Israel Minister of Defense Yoav Gallant chuan Gaza Palestine khopuilian ber Gaza City hi ramdang mimo engmi poni sela mi tutetan ma ahim lawa Gaza City a hian anomani chuan annun na derthong tak risang taka anda ti na ania chuwang chuan Gaza City om zongjong te mipui civilian zongjong chu chuak vek turin kan hriat tirani ati Galant hian asoi jaldan chuan Israel sipai te hian face thar kan kaidona indona face thar hi lom tak ani dona wangin Gaza City mipui chengte chuak turin kan dua mipuyam zongjong ten in nunna inda khamdon hani lo chuan Gaza City hi arang thayang berin in chua san vek turani atibok voin thleng hian Palestinian mipui sangko zali haya tammain Gaza territory chunga hian nunna anchanto ani Palestinian Health Ministry thupuang tu Ashraf al-Ghidra chuan tukin Sunday jing mataka khan Israel sipai ta chuan fighter jet chak tak tak mangin airstrike anon naya heta hian Megazi refugee camp Central Gaza mi chu anon tarketa tun thlenga kan hriat thai china Israel sipai ta hian Palestine mi pui somthum pathum ayat lem lo an thata hliam tur samli le pahni vel hriat ania mase hliam tur hi hei ai hian an tam dai jok green ania achan chu building chim noya te mitang tam tak anuma chungte chu an thingen dam ti po an zawai hian hriat kim thei anilawani ati Palestine Health Ministry thupuang tu Ashraf al-Ghidra hian asoi zelna chuan Israel sipai te chet dan chu hlailuak tak anita indo pui pahni na juda mi pui ten antor na ya rap thak jok Palestine mi pui suat na genocide rap thak tak chu athleng meka khovela ramro pui tele pol chak tak tak ten thiam lo an chantir lawin athurwal pui US chuan topsan ri turin voitam tak angen to mase US si ahlo chamani ati Israel sipai ten Central Gaza Megazi refugee camp hi annoina hlea bom tam tak asura building tam tak ti chiat ani boka mase Palestine hoten anpu na hi Israel chuan changle tin voitam tak Gaza tang hian bei pui kan thlak na mun tur hi Hamas hoten anlo hriat thai tur khopat chiangin mi pui ten chuasan turin kan du wangin kan puang thina mi pui ten na chuak turangen na voitam tak kan ti chuaka mase an chuak lawani chuan Hamas fighter tenen hian inzom na naya ngain Hamas fighter hoten Israel sipai te beilet na tana in pennan manchu engpo ni sela lo thai lo in kan bei atrula human silatan
Hamas firfiak polta hianan manga mipuite tornarak thakhi thlentir kan hrema wangin hunrei tak chung heng mipuite wang hian Israel chuan roman lokang po chalovin kan muan khotlai pha mase kan beidon hian civilian te antlem na mun lai zel hi kan la jong zela magazi refugee camp baina nunna chanta po hi atam ber chu Hamas fighter ten ni antibok The Guardian chuan Central Gaza Israel sipai te anchet na wanga Palestine nunna chan zat hi mi somthum ain hantam deuh hrata mase Palestine media Wafa News Agency chuan Palestine Health Ministry an puan ayatam dai hian mi somnga pakhat velin nunna anchanani tin an report ani antibok Wafa News Agency hian report an pekdan chuan nunna chan mi somnga pakhat jinga hian atam ber chu mei chiale no pangte an ni tin an pungjar bok Israel media diharachin report an pekdan chuan heng mei chiale no pangte hi Hamas sote hian in pennan an du zuala mipa puitling chin chu aruka in thiar filhimin mun tam taka an tlan chia mase Hamas sote hian an ruala thitel ve turin heng no pangle mei chia te hi khwa khirin an mani omna hmuna an hreng betveka an hren bena hmun building hi Israel sipai ta chuan an beilowa inven himna tana mipui nu naute an hren bena ni lo jok building tang hi bei ania hei wang hian nunna chan te hi no pangle mei chia ni lowin Hamas fighter ten ni tin an report bok ti chuan Israel sipai te hian Nizan Khan Gaza chau hian bei pui an thak lawa Israel lam hoya Palestine Hamas hoten rocket ron kaluna tana an man fautrin occupied West Bank lampanga operation hi lian tham tak kalpuyania West Bank lama po hian Israel sipai tele Palestinian Hamas hote nasatakin hanin kapa hengzinga hian Jenin khopuite Nablus khopuitele Turkar khopuite chu in kana anasat na munte anitin an report bok kan video kaltalama khan kandon report to Israel sipaiten Gaza chunga air strike naya fighter lom tak tak le bomber lom tak tak te anon tirlu wangin mi somnga vel chuan nunna anchanani tin anlo puang to mase voin lama hian Hamas so chuan thu chua thar an siam lea Hamas am wing Al Qassam brigade ta thu puang tu Abu Ubaida chuan Israelin Gaza territory chunga air strike aron nei wang hian kan mi hren zinga mi somruk ta chu anomna chin kan hretalawani tin apung zara Reuters News Agency chuan report an pek danin heng Hamas hoten an mi hren Israel khole tui somnile pathum te taksa chu forbetlat chungin in chim nuaya hian anomani ti thalak Hamas hote chuan Telegram account atangin andon posa mase hei hi Reuters News Agency chuan adik ngeyani ti kanfin fia theilawani antibok hetilai hian voin khan Israeli Heritage Minister Amichai Eliyahu far right Osma Yehudit Party mi chuan nuclear ral thuam asoi chuakta hei hi khovelin abeng khonzui tahle ani Israeli Minister Eliyahu hian Israel radio pakhat radio kol berama kalklanga thucha asoina Gaza tang hian Palestinian mipui te hi chuak turin voitam tak Israel chuan ahriat tir towa mase tun thleng hian chuak lovin hanlom zui zela Hamas ho nuai chimit tur hian indona hau tak takin kalpui angai ta chu wangin kai chuan kadu thanber chu Palestine Hamas ho te beina tan hian nuclear ral thuam man mai hi athrain kahriani atia ti chuan voile khata Gaza pumpui hi kan kuta kan la fel theidonani atia tin Gaza chunga mihring la cheng jong jong te po dim doina hanei te chiam lawa Palestinian mi Gaza chunga lom te chu indu chuan Ireland amo thaler mun sang sanga te inwak bo thayang atibok Israeli Heritage Minister hian hethu hasoi wang hian khovel ramdang chau abar khailawa Israel ram chunga ram throi tu sang sang te thin ati thong ani deu bera Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le opposition leader Yair Lapid te chuan chanlet na an pe ngala Prime Minister Netanyahu chuan Amichai Eliyahu thu sai hi thil thlendan dik tak reality ne na thilin person tak ani atia
อิสราเอลกันสิไปมิลิเตอรีตะเฮียนกันเจ็ดนจงจงอาเฮียน highest standard of international law hi kan kalpuya international law nuaya hian mi puiten antor lo thaidan turang perin operation zongjong hi roman ania chutiang chia chuan ne na victory kan chan thaina tur hian kan beizui zeldon ani ati hebaka hian opposition leader yerlapit point amichai eliyahu hian athusoi hi ngaitua chianglo taka asoi ania nuclear ralthuam hi Israel chuan engtiklai main man tumnale man ena po kan en ngai lo ania mipui tam tak te thinarap thak tak thleng tur hi Israel chuan adulo wangin tun thleng hian Hamas thonena indona hian indona ti khotlai ania ti chuan kan melma te nima sela Palestine mipui ten antorna hi apoi kan tia heng zongjong pumpel tur hian theitop kan chua Israel War Cabinet chuan hein dona hian nuclear ralthum man chungchang hi voikhat ma soilan na anla nei lowani atibok ma se war expert tam tak ten hemi chungchang han soijuina chuan Israel hian game play ani antia achan chu Israel minister in head hu asoywang hian Palestine ho thlop tu le Hamas le Hezbollah firfiak pol te kuta ralthuam manga tanpuina petu Iran te China te Russia te laka hian vaukhan na anpeni antia heng ramro pui tak tak te laka mantur hi Israel chuan nuclear ralthuam akola direct taka heng ram te hi andronin rolani chuan Israel hian amang thredon lawani ti hriat tirna turin warning sign ani antia Prime Minister Benjamin Netanyahu le opposition leader Yair Lapid ten heritage minister thusoi an changlet vat thi achan poimo tak pakhat awma chu tuna indona kalme ka hian Palestinian Hamas hotele Hezbollah laka beipui an thlakna hian khovelmit muwa thiam an channa turin an minister thusoi hi anron chulmam ringot ania masen indona hian ramdang te direct taka anin rol ani chuan nuclear ralthuam hi an nei ngeya an mang khredon lawani ti an pon zarna ani tin war expert ta chuan an soizui bok ani minister mewin nuclear ralthuam a soirik takawang hian khovel ramrang rang ten an bengkhon zui ngala in dona hlom le huamzau zok ka kalpuilam hi Israel hian ngai tualovin Gaza civilian nunna chan le liam tur tamlutuk to hi ti tlem ani theina turin Israel hian rala beidan hi athak thenga ngai tuana thar asen kan phutani tin Arab League chuan thuchua an siam boka Arab League ba ka hian ramthen khatten hemi chungchang hi soizui an nei boka nuclear ralthuam soizui tu jinga hian Egypt te Turkey le Iran te hi alang sarjual deuh ta chu anni heti lai hian vointlaya khan Palestinian media Wafa News Agency chuan report an pek danin nizana Israeli Force 10 occupied West Bank an runawanga tharum thona chuaka mitam takin hliaman tura then khatin nunna an chan pha boka Palestinian mi occupied West Bank chunga cheng mi somli le paruklai Israel sipai te hian an manani tin an pongzar bok Wafa News Agency hian an report zeldan chuan Ramallah lama po Israeli army te hi an chazui zela taun then khat an baya chung ta chu birzait khole bilin te ania heng khochunga inom ta chu lu chilin Israel sipai te hian an dapa Palestinian mi sompali lai mai an manani antibok hebaka hian Hebron le achevela Israel sipai te hian patrolling an nei zui boka Hebron atang hian atlem bera Palestine mi sompali velbok man an nei boka Janin khopui chunga Israel sipai te hi an lut boka Janin atang hian atlem bera mi pakwa vel Israel sipai te hian man an nei boka hebaka hian Nablusa po beipui thlak na an nei boka Nablusa hian Palestinian mi palivel man an nei boka ni tin Wafa News Agency hian an report ani Israel le Palestine Hamas hote indona hian chanchin kan buat sailai voin tlai dar thumvel thleng khan liam tur le nunna chan update chu Palestine lampanga hian Gaza mi sangkwa zali samriat le pariatin nunna an chan towa liam tur singni sangli za somnga le pariat anam to boka
occupied West Bank lampanga hian Palestinian nunna chan hi za somnga le panni antling towa liam tur sang ni za ani to boka hetilai hian Israel mi nunna chanom to jongjong hi sangkhat zali le panga ania liam tur sanga zaruk vel anum to bok ani Israel sipai te hian voin lama po khosang an run chunjom zela occupied West Bank lampanga hian Birzeit village atele nablu sate miman hanai belenwala heba ka hian Christian tetana mun poimo takmai Bethlehem khuwa beipui anthak zui boka helai muna hian Israel sipai telutin Bethlehem atang hian Palestinian mi pathum hanman bok ani Israeli force te hian van boro katranga bei na chu dutok mai lawin ground invasion hi han kalpui tran to wangin face to face battle tiasoi anita voina ringot po Hamas le Islamic Jihad hotene na mai chanai ka na mun tam taka athenga hetianga ground na in katon na athen na mun lian deu ta chu Gaza City le ache vel khwaltuma Israel sipaiten annor na Hamas hole Islamic Jihad hote hian theito pa lodan hantuma wangin in ka na lian tham tak achuka heta hian nunna chan hanom nol nia hriat ania mase chanchin kanbuat sailai hian nunna chan le liam tur homdan hi khovel media hrang ten report thei anlanai rilo ani war analyst Zuram Kusavak chuan Israeli ground offensive Gaza akalpui dana tanga alandan hian van boro katranga beipui anthak na air strike chihrang te ai khan ground invasion hi nasatakin ahlom jok dona thisen po alet tam takin alwang hnem jokanga Gaza City hi anlu chilhuna phai chuan he khopui chunga hian thisena in bualna athleng donani ati media hrang ten han report dan chuan Israel sipai te hian Gaza City han hualdan hi marlam pangatrangin armor le mechanized unit chihrang tenen thokchuakin kilometer rukjata thuya anin zar pharvek toa Israeli army group ni na te hi Mediterranean tuipui kamlama anon inzar phara Gaza City tranga hlalo taka chechuak mai thei turin anin peivek to boka Mediterranean tuipuya hian in dolong chihrang sipai phurchi tele van borok lam ven himna turte ground na sipai te tranpui tu turte anda nuala agrup thumna ta chu khochak lampanga hanon inzar phara hetialan dan maya chuan Israel sipai te hian ne takin han hual bet toa Gaza City hi olsam takin khaler vai vutamo famlana han chantir thaidona Gaza City baitura Israel sipai hanron thon chua jongjong tele anral thum ron chop te hi ahlawma atam tham ema wangin Gaza City hi munterau te hualang tluk ania olsam takin anlak mai thai arinomani antia mase Al Jazeera chuan hei hi thilthlan dan ni masela ground na hian engtiangin nge Hamas so te hi anloin buat sai khriat anilowa olsam takin anla thayang emti hi ale lam din muntur hi khriat thiam ahar leni anti ve thung Al Jazeera hian voin tlai dar thum arik ma dewa report anpek dan chuan Israel sipai te hian tlemin Gaza City hi nai khratin malam hanron pan khreta mase mason zui lovin tuna hian anom na mun pangaya anding le ritoni antibok media trend khatten report an pek dan chuan Israel hian ala beilo na chan chu Gaza City a mipuyom te hi an chua hun an ngak ani deu bera an chua na turin kong him tak an hon saka heta hian mipui te an chua du chuan chuak turin an awranga Gaza khopui chunga tang hian mipui te hi an chuak mai du lo hani poin Israel sipai te chetvel dan le an hual dan atang hi chuan khopui chunglu chila beizui thau hi antum don ni in ahriatani antibok ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai theite nile phut sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo tan melo subscribe sakjal turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu don nia